My family is very large, 42 million. Siyanibulisa ke ngalamazwi athethwa nguMadiba ngethuba engumongameli ebala bonke abantu eMzantsi njengoko simphathele inkqubo kwi-office zeNelson Mandela Foundation apha eGauteng. Lamazwi asikhumbuza ngokubaluleka kosapho kwaye ukuba siphila ubomi bethu ngendlela ezinikeleyo kwaye enegalelo kubanye abantu. Sinokuphela sinosapho olukhulu kunosapho lwethu lwegazi. iNelson Mandela Foundation ke ikwayiyo nendawo apho ilifa likaNelson Mandela ligcinwa khona kwaye ligcine material eyohluka-hlukeneyo esisikhumbuzo ngobomi nangamaxesha kaNelson Mandela. La maziko ke avuleleke kuluntu ukuba bakwazi ukuza bazobona ezi zikhumbuzo ngobomi bukamongameli. Mna ke ndinguSamora Mangesi, masinxike imbiza sibe inyama ngaphakathi sincamle into yobana simphathele ntoni na enkqubeni yethu yanamhlanje. Felicia Verga Ilbro, if I'm not mistaken, Kajobeck. Mkokelo. So I tell Lamuno Munga Fitari, Wamteva Manum Kukilurgua Mangana. But from there, Baba Fapana Jim. Unabola bangi bandwana? Na. Bona uyakhuluma nabo? Hayi kangako. Yini lexi nga ku heta matimba? Uka unga landzeleli n'wana wa handle ka mali. Angathi nokuthi ngithini? Ethi ngiyakuxolela. Ngithi ngiyakuxolela? Yes. Ibuhlungu. Kwenye yeenkqubo zethu zangaphambili siye sanifundela ileta evela kuLulama Khosa, umbukeli waseNelspruit ecela uncedo ekukhangelisweni uyise owohlukana naye eselusana. Emva kokufumana impendulo ke siye satyelela uLulama siyobona into yokubana kwenzeka ntoni naye ebalini lakhe mvanje. Igama lami ngimlulama ngwakakhosa, ngihlala kaBhokweni eNgodini. Ngina 18 ndolohlele eceleni kwami umamkhulu wami. Ngibhalele ikhumbule ekhaya ngoba lekhani kushona makwami 2011 ngisahlala eBushbuckridge. Ngalahlekelwa ngubaba wami, igama lababa wami Terence Shungwane. Ngamgcina khona lapho vele. Angizange ngaseva kuye. Leso sikhathi bengimncane bengina 5 years. Bengihlala nagogo namkhulu. Kwashona gogo 2015. Sebe mamkhulu wangithatha watakuhlola nami la eNgodini. Iswela ngisakhula benginokugula kancane. Bengakuthathele enhloko ngicabanga ukuthi ukugula lokhu normal. But lekhani sengifika grade 11 bese ngihlala ngigula kakhulu. Nangiya kadokotela noma ngiye clinic abakhona ukungisiza. Sebe esontweni bangitshela ukuthi kumele ngibuke baba wami. Okay, ngangakuthathele enhloko kakhulu lokho cause bengisasemncanyane. Lekhani sengifunda grade 12. Ngila bese ngicala affecteka khona kakhulu ngoba nangiyakubhala ama-exam bengihlala ngigula. Mina ngimLilian Khoza ligama lami ngishadele kaZwane eMatsulu. Lulama uhlukane nababa wakhe lekhani kushona makwakhe. Ngila agcine khona ana 5 years. Makwakhe ushone 2011. Igama lakhe bekunguMildred Khoza. Mildred bekathandana na Terence Hlongwane. Basebenza eMacro ePretoria. So bathola Lulama. After sebana Lulama uma ana 4 years babe sebahlukana. But beba communicate and Terence bekamnakekela umntwana amthanza kakhulu. Mina na Terence sigcinane lekhani mina ngiya eMacro ngolungisa indzaba tetimali taMildred tasemsebenzini nemngcwabo. Beka right kithi nje friendly was assist la kufanele assiste khona. Zanga Terence aphinza lenzelele ukuthi Lulama ukhula njani. Khulangana babe kungivisa buhlungu kakhulu cause emotional bengiva ukuthi ngiyamdzinga. Nakhona nangibuka ithombe tethu la kunami naye namama. Ngiyatibuta ukuthi indzaba angishile. Khona yini into lengiyendile wrong. Vele sometimes uyamdzinga umuntu lamtali wakho cobo noma ngabe uhleli kahle njani ekhaya kini. Nangimbona lapha ethombeni ngimbona njengemuntu lobeka ngithanda. Thola baba wami dongisita ukuthi ngithole iclosure ukuthi indzaba angishile nokuthi explain ukuthi letinye izinto tendike kanjani
Mina angathi lokuningi ngaye namakwami. Ngiyalonga khona ukuthi ngithole nemndeni wami. Ukuthi ngibe nemndeni wakabo makwami nawakabo baba wami. Ukuthi angathi ukuthi ngisho nabomamkhulu ngoshonaphi ngoba angiwati imndeni wababa. Sina into lesifunako. Kusi yena Terence abe ne relationship kuphela kuLulama. Angaba naye sinale believe ukuthi uLulama sotoba ngcono. Naloku gula lokukhona maybe asikho sure but sesiyacabanga ukuthi maybe lama attack la nawo ukugula ayophela sifisa net lokho ukuthi aqhumane nababa wakhe kona kule journey lengithatha nyalo ngifikelwa kusaba kancane mara into lengijabulisa ukuthi ngikhonile ukuthi ngithathe le step leso ukuthi ngisukume mina ngimncane nakangaka ngiyofuna baba wami lo mdala yena lekakwatiyo ukuthi ngihlala kuphi lo watiyo ukuthi angangithola kuphi ngeke ngifuna mina ngilungise irelationship yakhe nami lento lengiyendako le bekumele yendiwe nguye mara mina ngikhonile ukuthi ngibe brave ngithathe le step sokuthi ngimthole ngifisa ukuthi nangimthola angamukele abe umuntu lokahle angiphathe kahle angidingi imali yakhe nethi ngidinga ukuthi sibe ne relationship ngikhona ukuthi nami ngithole emndeni njengoba sitohamba ngase ngithi ngamthola saphila bakhona kubonana face to face abudo lokufuna ukubuta Lulama abe neclosure baqhubeke baphile ezibabe nemntwana. Ingaba iphupho likaLulama lokubona utata wakhe wamgqibela eneminyaka emine luzokufezeka na? Make sijonge koluhambo lethu luza kusithatha into engangeyure ezine xa sisuka eMbombela eMpumalanga sikhombe eSoshanguve eGauteng. Njengoba sihamba siyokufuna baba wami nginako ukuthuka kancane mara ngiyathemba ukuthi sidomthola. Lokhu ngangidisappointa ukuthi ngimthole angasekho noma angabi interested. Koko Ahe. Ndikombela ukuvutisa. Yes. Namba nifamba nilaba ka Terence Hlongwane. Yeah, ikona. Okay. Mina Lilian Khosi. All right. Mamkhulu waLulama. All right. No Kens. Mamkhulu waLulama. Nangti minge kuma stolo etsa. Okay. Kamindamela inkwawo la. Awunguribele ngwana we. Anganguribala. Akumelela yi. And I knew gore lokungaro fika itahlangana. Wini nkari. 13 years inkwayo. I think you wanna nkari lo ngafika at least. Wena lokuyedlele. Wrongweni bya we. Uyedlela njani? Natlela. Mildred Ilovini. Kusale we. Yina limit nyayi. Batswari ba yena bakulile. Uhleketa njani education yan'wana? Asale na vanhu lavakulu. Mina 2012 nilahlekeriwe ntirho kufika namuntlha hayi ku ri no tshama ni nga lavi ku pfuna mara a yi nga ri kona ndlela at least loko a yi ri ku ri mina ni ti tekeli yena ni ti tshamela na yena a swi ta antswa mara ko tala to be honest me pfunile hi n'wana wa nhwanyana mina na experience ya n'wana wa nhwanyana total mina lexi ni karataka hi xi mali a yi balekanga relationship yona nga important na bond between father and daughter loko a tshama na van'wani va vita baba wa vona yerini i sele na wun'we mutswari un'wana fambile just phone call phone call ukhuluma na yena swa ku tala nga na mhaka na swona ene makhwamelo ntsundzuka izamini a hamba mfonela mara wena uzange utihlupha phela ku teka foni usukela wen'wini u foni ku no pfuxela Lulama ene vatswari va mavalulame ngopfu abazange va ku demanda timali it's true ene mele xi ni hlamarisaka xin'we Terence n'wana wa n'wi rhandza i yini lexi nga ku heta matimba ku ka u nga ha landzeleli n'wana wa handle ka mali phela a swi vava Terence a nga ta hemba mavoko a swi vava too much na siku na rin'we na pfumela Lulama lembe rin'wana na rin'wana loko a tsala exam
unama-attack wavabya. Okay. Angana problem, angahluphekanga. Mara ina problem loku sefanele atsala ama-exam, wavabya. Yeah. Kuleka yati kirikini. Ikhongela. And ayithi problem mona lwe kahle. Maka wena Mildred, yasho samhlukanini phela moya. Ilova mhlukani. Yes. Swikarate ngovu Terence. Yeah. Menti vutswa ku sweswi wa loko aja, iri swimakise ku yini. Yeah. Xihoxo from my side. That's why ni vula nuku a xi kona lexi ni nga ta ku aka site ya ka Khoza va ni endli xona. Ni ta ve ni vulavula vun'we. It was just a mistake from my side, miscalculation from side ya mina. Nje ku ti nyaja loko u nga ri na nchumu ku tekela hansi. Loko u nga ri na nchumu ku loko ni ya n'waneni ni ta ni khomi yini. Loko ni fonela n'wana ni ta rhumela yini. So na mi twisisa leswi a nga endla ka swona swikulu swa vava. Na mina swa ni vava. Na tsongahata, please forgive me. Yeah. Okay, now boy. All right. Thank you so much. Kunjani? Ngikona kunjani sisi? Ngiyaphila. Nguwe Terence wena. Mina ngimlulama Khoza. Njani ngiyabonga. Yes. Vala ngikufuna. Ngitholile manje. Wena bongikhohliwe yini? Ngingakhohlwanga. Ngichazile kumamkhulu ukuthi isimo sami lesinjani. Lesingekho right mara I'm happy ukuthi ngitholile. From now on sizobambisana siphambili. And ngiyaxolisa ukuthi azange ngiyenze imizamo yokukuthola. But I'm happy ukuthi ngifunile wangithola. Mara uyakwati ekhaya musi. Uyakwati kagogo. Uyakwati kamamkhulu. Uyakwati kamamkhulu futhi. Ngikubonge konke ngiyakwati. Indzaba mayi. Hayi isimo is just ukuthi isimo sami besingekho right. Chazela mina ngesimo phela. Awuze ngithi 2012 ngalahlekelwa umsebenzi emakho. From then up until now. And then ngiyamtshela umamkhulu isimo lesasichaza ukuthi nanoma beungamfonela ululama ukuthi uvuke kanjani ngikuvusela ngimzwisisile. Le iphutha lami leli if bengingati thathelanga phansi ngakufonela ngakutshela isimo sami ukuthi sinjani. Wena ngifile ngathi mina kuwe ngathi ngifuna imali ube mina ngifuna wena. Umtshelile wathi ufuna mina. Iphutha lami ngiyazi ukuthi awufuna imali ufuna mina. Kwamanje ungitholile sizabambisana ukuya phambili. Serious. Ngiyaxolisa kukonke ondlule kuko without me. Ngiyaxolisa. Ngomnyana ngizeshema. Noma ngithi ngiyacabanga nje. Ngiyazwisisa. Ngiyazwisisa mina ngifisile. Nina disappointment yakho ngiyayizwisisa. Mina ngisengavisisi shema. Yeah. Nokuthi ungifonele Nkosi yami. Yeah. Nkosi hayi. No ngiyazwisisa. Ngiyazwisisa ngikolele. Unabo labanye abantwana? No, wena you are the youngest and you are the only girl. Bona uyakhuluma nabo? Hayi kangakho. Bekungimi kuphela. Hayi ukuthi bekunguwe kuphela. Ungati khipheli ngaphandle. Uyabathi nokuthi bahlala kuphi? Uyakhuluma nabo nedingimi lo bongakhulumi nami. Bongathi phela nokuthi ngihlala kuphi mina. Ngala ngimi intombatana ngimlebi kumele unginakekele kakhulu. Iqiniso lena. Iqiniso. Angathi nokuthi ngithini? Ethi ngiyakuxolela.
ngithi ngiyakuxolela. Yes, angisho ngathi mina ngiyasuggesta ukuthi uthi ngiyakuxolela. Yes. Khona kuze ngitivulele tindlela tami. Nangendlela ngikhulise ngayo. Yes. Ngeke ngikhona ukubambela amagquba mara indolo ngende yona ibuhlungu. Ibuhlungu. Ngihlala ngitibuda. Kona kungithanda ngithanda nje. Kakhulu. Ngitofisa kulomndeni wakho. Uzofita. Azange ufihle uyaziwa ukuthi ukhona. Nabo bayathi ukuthi ngikhona. Bayathi. Ngikhuluma ngawe everywhere ukuthi kunomuntu onjengololama. Mara nonke nihleli nje anenti nemizamo. Kanti inkinga bekuphi shame? Bekunganankinga. Siyazile ukuthi ngelinye ilanga sizohlangana nesihlangene namhlanje. So mina ngizoyenza all the means. Mina into lengiyibongaka ukuthi ngikuthola usaphila. Thank you so much. Ngithi lokho uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu. Yeah. Kusukugcinile nize nihlangane nemntwana. Yeah. Ungixolele sisi. Ngixolele lami. Ngiyakutholela. Give me access. Yeah. Ngijabulile ukuthi ngimtholile baba wami. Ukuthi uyaphila nokuthi naye kuva ukuthi naye uyangithanda nokuthi naye uyangifuna uyangijabulisa lo nokuthi ngisatoba ne-relationship naye ngiyathemba ukuthi sitophilisana kuze kufike ekugcineni. Mina I'm happy that my daughter can point at the human being living and say here is my father, not a grave. I love you. I wish God to bless you. Everything that you put your mind be achieved without any struggle. You have all my blessings and support. Yes. Mina ngijabule kakhulu namuhla uma siphumelele samthola Terence Dlongwane baba Lulama. Into lengijabulisa kakhulu simthola saphila. Mina ngiyamblema kakhulu Terence. Imali ayikabaleki, imali yona isiphila ngayo iyafuneka, but uma ukuthi imali into lebalekile kusibabe abe ne relationship nomntwana vele nje wena mistake lenkulu kodwa nje sesidakundlulisa ngoba naye uyaxolisa uyathi sola nesiyambona ukuthi vele uyaxolisa. Yaba impazamo enkulu kakhulu uba uLulama aphele ekhula ngaphandle kukayise ngenxa yokungavisisani kwabazali bakhe. Kodwa siyavuya kuba lo mpazamo ethe yalungiswa njengoko egqibeleni emfumene uyise wakhe kwaye enethemba lokuba uzawukwazi ukudlala laa ndima yokuba ngutata entombini yakhe avale esasikhewu esivuleke yonke le minyaka. Yanga bangafunda kuzo zonke impazamo ezenzeke ngaphambili. Mhlawumbi nawe uyakuba nethuba lokuba ufumane ithamsanqa lokuqhagamshelana salamane sakho esalahlekayo. Uba unositsalela kule nombolo ye-fax 0865117440 ungasithumelela email ku-khumbulekhaya@sabc.co.za okanye usibambe phayana ku-WhatsApp ko-087 062 5738. Kwibali lethu elifutshane labalahlekileyo kulena iveki mbukeli sityelela iDrisik e-Orange Farm kwalapha eRhawutini apho sidibana noPolite Ndlovu ocela simkhangelise utata wakhe. Simani, igama nguPolite wakwaNdlovu. La siceleni kwami uLinia wakwaNdlovu. Hlala iDrisik 3 Orange Farm. Ngibhalele kaKhumbule ekhaya ngoba ngifuna ukuthi uKhumbule ekhaya ungincede ngikwazi ukuthola ubaba mongizala engingamazi. Igama lakhe uAlfred wakwaDube. Alfred wayebuya eZimbabwe emaphisa eKezi. Sasithandana uAlfred. Sathwana after masemprek amazi nokuwaphi. Na bavele nje bahlukana nje. Umuntu ovela wasuka efletini. Wavele wahamba nje then umama masuka le efletini wazohlala ngapha eOrange Farm ngo-2003.
azithwele ngesisu sami. Waba kanjalo nje. Manje ngazama ukumdinga is last year ku Facebook na ku WhatsApp. Base ngagcina umntwana ebhale ekhumbule ekhaya. Kodwa thola ubaba wakhe ifamily yakubaba phela. As life went on, sahlala kahle. Then after some time, then kwaba nendaba ukuthi hayi kumele uthole ubaba wakho, then ngabona ukuthi hayi manje sokuba serious, so kumele ngimdinge ukuze ngikwazi ukuthi i-direction ye-life yami iyakuphi. Based on ukukhula kwami, angikhule umntwana o-right. Yonke into nje bebayisho endlini bengimamela, yonke into nje. Ongeke nje ubone nje ukuthi hayi khona la engishoda khona, yonke into bengithola le ndlela bengifisa ngayo. Namanje nje njengoba ngibona nje ngisayithola noma ngisebenza, but lo ngisayithola leyo respect leyo. Naleyo respect engipha abazali bami ngisabapha namanje. Mangihamba emasontweni baloke bangitshela into yo-one. Endleleni mangihamba ngathi last during ngenza grade 12 kunomuntu nje ngathi ngizihambela nje, angazi ngamthatha umuntu ohlanyayo, but ngagcina ngabona ukuthi hayi lo muntu akahlangi, ngikhuluma into serious, but indoda go and find your father because you need him. Then ngaba yilo muntu lo ukuthi hayi angeke ngizotshela ehlanya, but ngiyayibona ukuthi hayi lento bekayisho nje bekuyiqiniso. Alfred Dube lapho khona ngiyacela time baba wami angazi ngakubiza ngithini, kodwa ngicela uvele, ngicela usiveze, ngiyadinga kakhulu futhi ngiyacela noma ubani la obhekile. Ngicela mangabe kuyenze ukuthi niyabathola abantu abakanje ababizwa ubaba obizwa kuthiwa uAlfred Dube. Ngisacela ningisize ngicontact ukhumbule ekhaya ukuze ngikwazi ukumthola. Ukuba unolwazi malunga nokwenzeka kutata kaPolite Ndlovu, sicela usithumelele uWhatsApp ku 087 062 5738. Ungalibali into bana ungatyelela newebsite yethu ku www.khumbulekhaya.net.za. Sikwafumaneka na ku Facebook, WhatsApp kunye no Instagram. Siyaqhubekeka ke nesiqendu sethu sanamhlanje. Sesifikelele apho sikufundela enye yeleta esizifumene kubabukeli bethu abakhangela amalungu osapho alahlekileyo, kwaye ileta yangokuhlwa ifundeka kolu hlobo. Dear Khumbulekhaya, my name is Sipho Ndlovu, born in Plumtree in Zimbabwe. I'm currently residing in Northcliffe. My 3 sisters are Thandi, Thembi, Zanele, and one brother, Itumeleng. I am looking for my mother, Dorothy Muhibidu, and uncle, Lazarus Muhibidu. Both my mom and uncle are from Bloemfontein. My mother is Sotho and was born here in South Africa. I last saw my mom around 1988 to 1989. Her last known address was Rocklands. My uncle Lazarus used to stay in a Mtolo Old Age Home Salvation Army in Soweto. Please help me find my mom. Kind regards, Sipho Ndlovu. Mhlawumbi ke mbukeli ungaba nalo ulwazi malunga nento eyenzeka kumama kaSipho Ndlovu. Ukuba kunjalo uyawunceda usithumelele ifax kule number 086 511 7440 okanye usithumelele i-email ukhumbulekaya@sabc.co.za. Siyafumaneka naphayana ku WhatsApp ku 087 062 5738. Kwezinye zeenkqubo zangaphambili, umbukeli wemifanekiso yabantu abalahlekileyo ubone umfanekiso apho uMpho Mahumane wayecela into yobana akhangeliswe utata wakhe. Emva kokufumana ingxelo ngalomba, sigqibe kweloba masiye ePhalaborwa siyobona uMpho, sive nento yobana eli bali liphume njani na. Thabela Lina la ka Mpho Sherid Mahumane. I'm born and bred in Makushane, Phalaborwa. So ke ngwaletse Khumbulekhaya o renya ke sepapaka. O lo raza ngaka mona before, but believed to be a police officer by the name of Matsovani Jimmy Mark. So ya na ngwaletse Khumbulekhaya o renya ke sena ke khono o mothola ke motsebe, then
ke kry some answers from yena. According to the news I heard from my mom, Corey, my mom na I did a conhook around woman 90s. Na a chaketi friend ya. So a chaketi friend ya, it's where they met with Jimmy. Yeah. Ke mo elor ke ngi pele ba utlwana ke elor na ke pepiwa. Yeah, then from there it's just aksa upola botse we were there. Bari Jimmy na nkukile, so they were together with my mom with Jimmy na nkukile Jimmy. Then a man came. Then he threatened Jimmy and tell him I was his son. Kidna ngwana Jimmy wa tswa ngwana mkukile kwa mane na. So ke mo lori Jimmy ila ngala, then they lost contact with my mom. And my mom arena azanga amupesua because that's what my grandmother, my paternal grandmother, she'll take care of me. Yeah, growing up was tough because a boy child was not father figure. I only sharp, like anger, even fight people, like sort of. I only sharp because if you know, if I mess up out there, then that don't super I'm not bad. And to Iraki Yakan Papa Koreki, Yamutseva. Kitseva, if Nalaba, Nakitseva, because Marato Tamaya, you might know, you wouldn't know maybe Katakan, one yana, Rafael Rabamun Nalum Sadi. Rajam Solajanachi will join a kitchen with Seva or Nalava, Nakanozora. Canalvara to red sister or the brasi. I am familiar with Kaufela, the Brahadi. The only misfortunate rate of Giga 2022, I was involved in a car accident. So after Gilogar accident, then Kio Nyaka Bambujarno Mangala Papaga, they played a very big role. Or one save, so, continuing working and driver, okay, these people, they know I exist, so Erkivanya, it's like, well, a relationship. Yeah, my hope score, if I don't find him, at least I'll find the family, then we'll exchange contacts, get to know each other, then kids, if is no more kids, more of it, or if one, then he'll explain everything, then Nancy say, or this is why your sisters or brothers and stuff, so that we can start a new relationship with them, coming one family. Uhambo lwethu lokuzama ukudibanisa umpho noyise okanye usapho lukatata wakhe luza kusithatha iiyure ezintathu xa sisuka ePhalaborwa sijonge eSirharhapeni kwalapha eLimpopo. You feel like tense and nervous. Since we're excited, we're am I not going to cause fights because of my presence? At this journey, what I want to fulfill, Kidire a new bond with the family that I'll be meeting. Whoever is here, so that we can get to contact each other. Then kids original strong, Saku time, so yeah. Hey, knock, knock. Come back. How are you? Rogona. Hey, I came for my money from Phalaborwa. Kanya na le ntate Matli. Awa. Matsobane Jimmy Matli. I'm rich. Hey. That's it. Rich, thank you. Yeah, ke lo chap. Ka ke bulejo ke nna mpho wa maomane from Phalaborwa. So be ke tsamaya ke nyaka. Ya kana le ntate ba re ke Matsobane Jimmy Matli. Wa motseba. Ha ke motsebe. Photo a ke nayo. Ba re ke papa. Ga le bere kae? Ba re ne le lepodisa. Ke itse gore ke Matsobane Jimmy Matli.
ke tseba ka mogano fela o bereketse kae Kenhoek a tlhakana le mamaka na bereka Kenhoek then from Kenhoek ya Bushbuck Ridge then from Bushbuck Ridge taxi tseba but ke gwile information a ka re wila a re ke Hillbrow Felix a bereka Hillbrow if I'm not mistaken ka Joburg ka mokokelo ko Neila tla go fela Felix a bereka Lele modimo le okay mara o bereketse Kenhoek le Bushbuck Ridge o bereketse go Nepo ya bo Bush Bush bhala bro le Bush a se gole le go as is about 40 to 50 case yeah o thata monyakela ntata no ntata ka ke nya ka o tseba re papa ka mang ke motho mang ke tsebe sehlobo sa bana ba ifuna le bana ba bangwe ntwe ke nya ka o tseba mo gore ke tswa mo kae and lord what really happened between ena le mma to extend out the over 30 years lord king ke yang le papa ka sa mkhumane sa grade answer ke nyaka o tsebe rena ba gagane ka ngwaga ofe ya ngwaga a ke tsebe but information e ke na le yona ke gore mama ka le tatematli ne ba le 2 ba tsamaya tatematla nkukile so wa tšwela monno mongwe a fitlhare wa mtseba ngwana o mokukile gore kwa mang na so a tlema gore ka re ke nna ngwanage then from there wa ba le wa shishane so nka mkho mama ka motho from there ba fapana le Jim then azanga mshala mrao wa mo a ona bothata ngwaneshi le rena re tla wa amogela ka diatla tse pedi ka diatla tsa borutho o tsene ka lapeng la geno ra wa amogela ka lebo a rena mathata ana ke nna wa ga mmamogolo ke sesaka papa go ke motho o loka wa se rate ditshele o rata batho o go monyane ke Fejane wa Fejane okay ka lebo so ke go check gore e ka ba family e nngwe gona le bona ntate matli ba ona family ke ntshikule o tla e bona se gale rena re tla bolela ka tše dingwe tše re tla di bolela morago re nyako tseba ka wena gore e tsamaya jwang a nna ke le ka kra accident ya accident ke bileng ka ra yona ne e tshabisha kudu ke thagale le koloi mo pateng e tla yemi e thusha engwe ka montla pata and then it was a gentle curve so chaishara ka don't collision ke nyaka le bontsha di picture ja ona no this was mrao cha accident ke le ka dula hospital almost 8 days then from there ka ba le motho gore ke a fokola for 2 months ke sa imereko da go dira so ke tswele ke phela mo we so na la ba lore keng e be ke na le bona a ba tswelela mara rena re leboga ga o kgone go phela haleluya nna sa a o itla mogale go potse re o dieleng segolo nna e se ke stage mo go tseba family le ntate matli if ba sa le gona if ba sa lego if mo ba re betšu bona lo tsebisa badimo ba fa se gore ngwana sho fitlhile le ntsebise mo family ke ntwe ke nyaka ha ona bothata a lena di picture ya ra ja bona cause a nna ke na picture na a ke sanga ka ba bona ke a lebo thank you ka ba bona mo gae papawe o ile botlhela thupa ka ngwaofe 2005 e khale ene be ke a tlo di tša tsona tšeo ke ile
Tata ma family ka moka re laela ba go ra nna re laela tse tamaile gotlhe tamaya gotlhe moki ga ntina re monela mafele eish kwa botlhoko ka baka la gore be go opa gore la fitha mo ra tsebana then ra bontšha mo tša bophelo le mabaka gore o feletse o direileng gore ba fapane le mma ko story sa gagwe cause ko le sa mma ko le story sa gagwe gore what really happened so maswabi ke baka la gore he's nowhere to be found about a ska go botlhoko ra o rata le ba modimo o kgonne o fitlha ra ba ra go bona ra o tseba ka leboga ro amogetse ska go botlhoko teng modimo di seba ke modimo o amogetse ngwana leso thank you a ona le mo ke sola ngona irile ga khabula mola ka betha ke letswalo ka rora ngwana re ke yena ke mmone oe baba o na le bana ba bangwe io ne le bana ba bangwe okay ba mathomo ke kgothatso wa tla ba go push manto okay wa tla malosi wa tla matsontso wa tla sapi wa tla 2 ya magadi ba ka dikele di le thabo okay bana ba dula Victoria ko re village ka mogare 8 a re tsebe maybe I'm sure ba mo ba sa itla ka mrago ba bona ba tlile ba tlo bona mara se ba felelele au o before go ya dirape sa jare le passage ka mogaeka okay a re bola ke mo le go bale bana family ya ka moka all right ka lebo Futhi bana ba o shiba bona futhi ntira o rapela ba bulele ditsela o rapela ba tla ka bone ba tla ka mo ka futhi Maka. Tuma ba tshing. Wa tshanyega a bereke. Wa bereke. le ditsela Tsala motshega le bana ba gagwe. Ka moka. Ba tshireletse ditsela nna ke nna O tsene ka gago. Nna ke kwa ke nna ga dia go pela re le mo ditsela ya le je ka boka je futhi ka ra botse ne ke dinyaka a ka di kry because motho ne ke monyaka a ka mo kry so ke thato a modimo nga sna ka blame someone go ka blame dilo tse di dirile or something ke thato ya modimo I will live with it at the end of the tunnel at least there's a light from now on I'll get to know them, they'll get to know me, then ta re chance ka tla botse ra tsebana le bona ba tla re ba dire a re tsebane ne ba mpitsa ka tsebana le ba bangwe at least ra ba family one going forward ra gona go chakelana ai papa ke nna mpho ke na morao no rea ke gopela gore mpolele je dilo ka mo philone bjaka le ntšheletse mebilene mana ba bo ile morago ke botse di nshala morago ke re ka bela beno shane ba bangwe ba matli le ba ke sa ba tsebe ka mo ka ba tlhakane le ba dimba bo mma ba maomane ba tlhakane bentwete le bushaga ke nana re ke fitlhile lapeng le ratang batho la wa le ka mogelo la o rata batho ke ba bona ka mogho ba nga moetsu ka ona like ba nga moetsu from the bottom of their heart motho a pretenda wa mona wa batho ba bontsha ra ba o rata ba khutisha ba bona so go bona ga ke fitlhile matsone a mabotse so going forward re tla ba le relationship or setšhaba se se botse re tletse ke ngwana re sa motsebi bile senke re mmone wa motlha re mmone re thabile re re modimo wa le godimo le ba bangwe ba re sa ba tsebeng ba ngwana bo rena o ka re le bona ba atle re tla ba amogela gape tshwana le bona ba re ba amogelang ke bana ba bo rena le batswadi a bona se gona rena sa le gona ka tšatši le lengwe re tlo founa ra kopana ra tlhakantšha date ka nako ngwe re tšhaba o dia mediro o kry-a gore ke diela go sasa wa tswelela o mongwe gape ka khumpule kgae ke nyaka papaka modimane o thuša bane o tswelela ka moka ga bona ko kwa bona a sa phela
Nangona elibali lingazange libe nesiphelo wayesifuna uMpho ekubeni wafumanisa ukuba uyise akasekho, uzuze lukhulu kodwa ngoku ekubeni esazi ukuba kwenzeka ntoni kutata kwakhe, waye wakwazi ukufumana usapho lukayise. Sibanqwenela konke ukuhle kwesi siqalo sitsha belusapho. Ndiyacela ke mbukela ungayindawo ngoba xa sibuye sokuphathela imifanekiso yabantu abalahlekileyo kulena iveki. Kule veki kwimifanekiso yabantu abalahlekileyo siqala ngoDavid Ndumba okhangela usapho lukayise ongasekhoyo, uSimon Mshengu Chabalala onguye lo usefotweni. Kukholelwa ukuba useSoweto. uMapula Matsawung waseRhamashashane ukhangela uyise uThabo Mafimane Baloyi onguye lo usefotweni. Udumeke ngelinye igama elinguAfrika. Wagqityelwa ukubonwa eGiyani naseHammanskraal. uKarabo Mohawu wasemaseru ukhangela umnakwabo uThabang Mohawu onguye lo nimbona apha kumabonakude. Kuthiwa waduka ngonyaka ka-2010. uNtomfuthi Mashiya waseKanana onguye lo usefotweni ukhangela uyise uElias Sophie Siyakamela angazange wambona. uThandeka Thango ukhangela ubhuti wakhe uSandile Thango waseNquthu onguye lo lapha efotweni. Kuthiwa wayehlala ehostela walahleka ngo-2016. uBhekani Chiko Mkhize waseKZN onguye lo nimbonayo apha kumabonakude ukhangela unyana wakhe uThembelani Mkhize owamgqibela ngonyaka ka-1990. uJoanna Ntomkayise ukhangela umntakwabo uJeremiah Siyabongantsele onguye lo usefotweni. Wagqibela ukubonwa eBurnham Place kwiminyaka emininzi eyadlulayo. uNtombomvuyo Mazula wakuQumbu onguye lo lapha efotweni ukhangela uyise uNkosinathi Pelepele Mazula waseSoweto waduka kwiminyaka emininzi eyadlulayo. uBushirho Bheni waseLimpopo ukhangela uyise uJames Diabahla Thwala onguye lo nimbonayo. Kuthiwa waduka ngonyaka ka-1998 esebenza njengepolisa ePitoli. uLucas Fani Chauke waseLeidenburg onguye lo usefotweni ukhangela umkhuluwa wakhe uMpiyakhe Nhlapho owalahleka ngo-1983. Ukholelwa uba useBenoni okanye eBoksburg. uSisa Malambane okanye uMagasela ukhangela umalume wakhe uZwelibanzi okanye uLinda Makoti owaduka ngo-2003. Wagqibela ukubonwa eGermiston. uNothando Faith Mkhungo wasePort Shepstone onguye lo usefotweni ukhangela utata wakhe uGcina Khanyile wakwamaphumulo eKZN. uLina Sikole ukhangela umntakwabo uMuthoka Libron Sikole waseLimpopo inguye lo nimbonayo ngoku. Kuthiwa waduka ngo-1975 xa wayesiya kufuna umsebenzi eRhawutini. Okugqibela sinoSiyakha Moshi waseMonti okhangela umzala wakhe uLuvo Mnyamana waseMdantsane onguye lo lapha efotweni. Kuthiwa walishiya ekhaya ngo-2019 engatshongo nokuba uyaphi. Hoba le nna ne ga ke mmotsa ka ntate kona fela o tla ipatlela ena o se le moholo. Basadi le bona ha sa le banyane mo se tla ipatlela jwang dina le sa le banyane. Mama ke mmotsisha mama anya go mpotsa wa papa go kae. Nna je go se ba go ba folla for e. Dibeke tse di fetileng ke entapile ke wele around 1 o'clock ya bošego ka wa pumo fast ke ntse 4 days ke sa bolele ke sa tsamaye. Xa sivala ke inkqubo yethu namhlanje mbukeli manje ukukhumbuze ukuba kuninzi okwenziwa eNelson Mandela Foundation ukuhlonipha igalelo likatata. Kwaye ungandwendwela iwebsite yabo ukuze ufunde lubanzi ngomsebenzi wabo. Masiphinde sidibane ngoLwesithathu ozayo ngentsimbi ye-9 apha kuKhumbula Ekhaya ku-SABC 1 Mzansi for sure.